Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh adalah kota paling terdampak bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami 2004. Di samping puluhan ribu korban jiwa terbanyak dibandingkan kawasan lain. 2/3 wilayahnya juga gunung lantar. Banda Aceh pernah menjadi kota mati 15 tahun silam. Namun berkat keteguhan warganya dan dukungan yang luar biasa dari mancanegara, Banda Aceh mampu bangkit, terus tumbuh dan berkembang menjadi kota tangguh dan maju di Indonesia. Dalam membangun kota yang berkelanjutan, saran dan gagasan warga mutlak diperlukan. Oleh karena itu, saya Aminullah Usman, SI AKMM, Wali Kota Banda Aceh, mengajak warga kota Banda Aceh untuk terlibat sumbangan gagasan pikiran dan solusinya melalui voting kampanye We Love Kids, dan sertakan tagar We Love Banda Aceh. Pada setiap postingan, ide maupun gagasan bisa diupload dalam format video maupun foto di media sosial, Twitter, dan Instagram. Mari bersama kita jadikan Banda Aceh sebagai kota yang maju, lestari, dan gemilang melalui kampanye ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. town to town,
from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town,